Da li ste znali da u Singapuru smeće nestaje skoro istog trenutka? Reciklirane plastične boce se također koriste za izgradnju nekih od najboljih puteva na svetu. Singapur je zemlja budućnosti u kojoj je otpad praktično eliminisan. Plastične flaše se pretvaraju u visoko kvalitetni putni materijal. Sav otpad u Singapuru se prikuplja i obrađuje u roku od 1 dana. Svakog dana preko 2000 kamiona sakuplja smeće i odvozi ga u veliko skladište. Zemlja ima 4 postrojenja za spaljivanje otpada u kojima se otpad spaljuje kako bi se stvorila električna energija koja napaja domove i zgrade širom zemlje. Zapaljeni dim prolazi kroz strogi proces filtriranja kako bi se osiguralo da je bezbedan za životnu sredinu. Ostatak pepela se meša sa cementom da bi se stvorile cigle. Što se tiče plastike, singapurska kompanija ih reciklira u materijal koji u potpunosti zamenjuje tradicionalni bitumen u izgradnji puteva. Možete li zamisliti svoju zemlju da radi isto? In the heart of our land we rise together, with Jorgo leading the